ki pam ta main tu ni pakai an zon ei ho hin communion service akiti chalaya boarding ni khoto chule palal boite family yong ei hola hung zau the hi ki pawmin ama ho yong pathinin phathei boin tin itabang kala la la yung virziu le chalai ho in zong he ki lumong chomin phal bilai hi le ama hon yung vil hi alum chu me nam da chu pon sil sang khol zakhot alum dom thani ga kya ta hong kiloji chule tu ni hi member dang ho yong he hong kim thei pon kho ma mai kan zong member dang ho chu ki su khom te ding oti chu kan sei pe thawin tu ni kho hi ni khodang to ki bang pon kumsia ni ve thom ve boarding ai theile mission policy dung ju ya su li ve be boarding ti ho he hin a hin la he ho hin i boy jiu to ki kim ji lo to ki kim dong hat ve te ti jiu le ti chun bol lo hin kim ji tu ni he hung ki gom he member dang hon jong zau thei te le ti chu kinomin ai la hong zau thei lo ho am je in no mo ki sa in chule member te hin sabat ni chol do ni he gel kho poi mo in kin dang ipidang long la saturday ni lewang chu ka on thei lo de ti yang ngai hi ke in langa kom lain be cha tu sa ding in e ho custom dung zu in e hung te mun ke jong ki phalam lo thim chun se jeng angai e kati ke ho he 7 day Adventist ke he vin chini man ni ai lo thei lo hi lo wa hi le sabat ni ho he ki khopna ka man hi je chun mo pui golwa ai lo la kin dang ni ham tia Saturday thang jani to ki tu ai la bang ne na he thim diu he ka ti jeng che chun ma hon jong boyu me sa hi de hin kum khat kum ni jobin ei pai ta ne che ta banga che hon jong ta ba na kin dang to ite thei lo hi mi na se jivin Saturday nin chief minister pa nei ko yong le kong thei lo ding hi ai chu ka pathian ho ni hi iti diu hi ati adi mong mong hin chief minister ke point minister in langa nei la ko hong vil dai ti yong le i thei lo ding hi mi khodang hin ki than zo ke ho pathian ho ni hi ti ding da na hi ti chang ge ya chu se ai chu minister ho sa na MLA ho sa na lin zo pathian hi pathian ni ho na new pathian to ke bol hom na new hi ja chu min hilanga ipikin khupi ta ding nei te boi jong la thei po nge ti hi se hongai hi ti se do non chule pakai anjon sacrament hi miloi khat chun pakai anjon nilha anjong the last supper ti la nilha an ti na hi nilha lang zan lang program ma hi man te ding tia gel loi jong om ji che chu hi pon e ho hin ho bung member ho akikim thei ni ai chu member ho yong kho chom mun gam thata ta ki je chun sabat ni chol do ni jinglam hi le ho bung member ho yong ki kim thei je a hi zia chu hi che shuna hi I bola hi ti se do no mun chule ni loi khat chun pakai Jesu Kristan kal chu ku an kane khom pi ding ti je chun tia kal chu ku ahul la phat chu Good Friday lai ho March April la dum ho da lai gel je wa kum khat ve bo bol loi om ji a hin wa Jesu a bol dan copy di hilobin Jesu a sei dan ei vai ha danu tilam zo chu I copy ding wa hi che hin ke ma ne het jing na dingun bolun tin he pakai het jing na dinga bol ji di hi azowa conductor pan in sintan chu in chang ha ala thang wa in a he balin ama ho chu pe hi che hi nang ho dinga ki pe ka ta sa hi ke ma ne he jing na dingin bolun ni sang som ni na chuin chutima chun khon chu lan an ane zobun hi che khon hi ka chi sana ki tep na tha nang ho dinga ki sado chu hi iti chun pakai Jesu Kristan se ju te chu to
kal chu kut an nilha an chu anabole ti chu mudin amen hiche pakai an jon nilha an kal chu kut an ti di maintin hiche chu Jesu Christan anavek sa chu Jesu Christa atta leise da hong pen masangje nga jong pathian mi te Israel sa te chun chon sit na ko na hu hing ding ama Jesu Christa chi san mo nga he aso sa ding da no Israel sa te izipa om la ya chu anazil pe ita ama ho chu chon sit suwa ti di main ti Egypt te suwa chun anatangun he ama ho chu gen thei ta in pakai ni kho chol do ni jong mang thailo pathin ko ma kilhaina kut pi ti ho jong mang thailo I bolin ama ho chu suwa hewin he suwa ki ti chun ama nok dala kille dong program festival ima bol thailo ipje in suwa mangte hon ama ho de dan dana aman diu he ja chu phat ong pi kha lo cha chu mose chu Egypt mi te ho a kola hu do dinga chu pathienin mose che lang Israel mi te ho ga hu do tan ama ho akana ani lon naw aw thomu chu ka heng hong thunge ati faro te ho masanga adingen apot ding thu agasein zanom povin chi chu Egypt gam sunga chun pathen lunghan na ten plek god na chi som ana thungin he god na chi som mo chu lesson masa exodus le khabu yong chun inazilun god na khan na su tuisan so sa aban ukenga god na abana hit a abana thowa abana gan sa ho thina aban le uilu aban le me aban le khahu aban le thim na in Egypt gam zo se hoina zo se chu akisa hil ta la he asai na in chapa ping masapen cha ping masapen pen thina chu hicha chu Egypt mi te ho la kola Israel mi te ho chu aki hoi do an theidi wa pathin lampi khat agun pi chu kel ngoi a tha dingu hicha kel ngoi chu athi san chu kot benga aloi dingu hiche kot benga thisan aloi tengole ama hon in sunga chu ki khum tu buwa ama hon ana bol demu se hikum sia Israel sa ten zom Egypt da ha nuwa zom Israel ga ma lai wa zom ana bol te ki na lai hi Egypt suwa ko na pathin hu do dan ho nung vet ki na hi che hi tunya nang le ke in zom chon set suwa ko na pathin Jesu Christa thi sana ko na hu do ding chon set man thi na ko na hu do ding ti vet sa na hi ama hon kel ngoi bi tha dingo agu su bong lo ding kel ngoi yong chu asa min thwa dingo meya ayam min thwa dingo an kha to me dingo hi hiche ja na chu van til hong ding teng su le Egypt khopi sung chu an funding kot benga thisan kita lai mo ti hen vet ding kot benga thisan kita lo te in sunga chu sapa ping masape thiding he ti icha chin anazil do ani icha kyal moi chun ipi ve saham ti le Jesu Christa Calvary cross a pa ama thi na chu avet sai ta san mi da chu Israel sa te hon nikhat ni ting le hu hip pom mesia chu hiche van noi le se pathian thu banga talowa chon sian na thiding ho hu do dinga Calvary mola hu thiding ai ti ta san mi da chu anavet sa jiwa hin ata ban Jesu Christa chu hong pengin kum som thum ai in ama chu baptisma ang sangta he tula baptisma isanu hi Jesu Christa ka dingin na thi bangin ke yong ka thi ama thokin lim manga ke yong ka thoki ding ti vet sa nga e ho lam hil dinga ama abulina pat pe sehe nangai tu khadiwe baptisma Jesu na bol su ipi vet site dem e ho ni bol su Jesu Christa athi na le thokin na vet sa na lam pang hin na Jesu Christa na bol ipi dem ti ho na sehin ama e ho dinga vet sa na dinga ana bol hin ama yo e ho wa athi ding e ho dinga thokin na ding ti di jong mai tin Jesu Christa su baptisma san zo chun
ama ministry na to na so hen pantan he thil kidangen bolin kana kho ki sen na sun oin hoyong asu pun pe ti thu ho ki muin su ki phal tui pi chunga kenga ache thu ho dong ki mu ki le tui phone ki no bu ba asu tang thu ho dong ki mun he je hen chon chang ha ape pun thu ho dong ki mun pena kula amit so el bai chule pha nam na nei ki da ta choyong asu dam thu ki mun se ju te hon azuwa pathianin thil kidang abol jesu christa mangsa abol ya kai jo se amobi thil habo vo khoyong asu dam chule mithi adia jairus sanu athi jong akai tho ki mun ichkal wala chun meithai nu cha pachang khat anei sun avena hile alung sedin akai tho thu jong ki mun ti chun ki pa ma lazarus athi sa kai tho thu jong ki mun jesu christian thil ki dang tam ta abol ho kum thum le ke asung chun sei jui hol jong among peun sei dui gang ho zo se chun jesu christa mi ngai lut na mi hu hing na ama ki neu sa na ho chu a hel ai la jesu christa ko ma jing jesu christan thil ki dang abol hatia witness bola zui jing ai wanga alung thim la angai tu na christa ki neu sa na le christa ngai lut na lam sa nga sum le pai bo se ngai tu ama phat chum na ding bo se ngai tu mo ding ngom ki din he sehi koidang Halloween juda isekiro da hi mo he cheson pakai jesu christa jong le se da ana to ding hin tong sai ding in om ta se juite solin hichekal chu ku ama ho to an kong nu kha pe ane na di wa hi ta jesu suin kal chu ku ra ke moi thana ding chol solo chang ha ni kho chu honglong tan chu in aman pitele zon solin che honin lang kal chu ku ine na ni gagol hon ta ti suin aman zawa ka thogim masanga lang ho to kal chu ku an ne khom ding hi ka tu the jengi ijene mitile lang ho za ka se hi pathin lenga ma hi che agui hun masang se kane lo ding ta atin hai che chun pakai yesu christian se juite ho cho solen khopi sunga se le chun tui hin pu khat mun na tin ama se zuin lang in na hun tengola ka ho hil pawin hoilai ham maljin indan ka sei juite to an ka ne khom dang hi tileu chul ama na hil pi tawin te atin indan chulunga lebel ho kim se la ki koya sei juite to ki man sa na ding indan cho ko mota phaten ne len sa bolun agi su khom tawin kal su ku an ane an sanguchun ama ho ke sil sa tan he hiti chun aman tui chu ala in sei jui hon jong amovin koi khat to hung ding chalaya hi ke ei sil pi diu ham atin ke ki sil chu so ten anabol apute ho ai lo la maljin angai lu ako te ho keng ho so sil pi jiu dan hi ding he ama ho cultural tradition asu hizong le tu chunga hi sei juite ho chun midang khat to hung dingai dem ti agel jing lai chun jesu chun ul the na pon chu ala in akonga aga in hiti chun a sei jui ho keng chu abanin a hit sil tai ti chu skeng sil lai chun sei jui dang ho zo se lung sim chu azul hata ama ho chu kilet sala lungthim aneyun pakai ho hil hin ei dan hale e ho la hi koi ham alam kai ding le alin pen ding le thane thu nei ding chu
oi ham chairman secretary ding ti lampang aboi naw jong hi kha tin lang hola alien pen hino ma chu nyaw pen zan le in pang hen hi chalaya chun juda iskrer jong chun ama hi ahi na monga chu khopia seilen jerusalema seilen ti tawte seijui dang ho wang chu Galilee gam ho thing hang jep khopi polam jep anato ho sun hola ho yong chu ngaman mi ti ho jep yong chu ai ja chu kilet sala lum thim chu nei chepa lam kaya ki ipan sa paw long leadership quality nei lo hitte leader ka hi tia so na to ho yong ato pi hi tia hi chapo na kilet sala yong chu anei mai the alung thima kilet sana hoi thona chapona midang sanga chungnun na chu alung thim chapona chu asil hajo pon ati ne Peter wang chu achuti pon chuin Peter in za nangma iti jong la ke ma kyang na sillo hil nga hi atita Peter kyang na sil gol chu Jesu na don budin za ke ma nangma kyang ka sillo wa hi le nang man san na nei lo ding hi achuti le kapumin nei silin tita akisil sa chu akeng isil la hajenge nang ho na bon nangim tawi nangim nawi ai na khat angim poi thiam poi tile ai chu asil chun alung thim ho jo se azul ha ile sala i hoi tho sala chunglun ki chu na ho jo se yong jo ale athata ahi lakhat angim po yati chu judas iskarot chu alung thima kile sa na chu abe jingna lai hai tunin keng kisilhin baptisma jong avet sai na hai rebaptize ti din akisil sa chu silkit ngai po yati chu baptisma chang sa chu vel san kit ngai po ahi la baptisma vel san ho chu koi ho ham itiale sabab ni hin su se han lang tol thana hin nei han lang police case nei han lang jail lut han lang ama hitabam pi hu kate a ho bung hon jong ano do lo hai change pi hu Christian chon dan to kilo talo ho tia hang phonga zarhang la jong min se the ho wang chu ho bunga alut ki dile rebaptize avela baptize ki bol ki tuni hin hitibe se yong chu hi lo je chun ai wang tuni hin nang le ke yong khat ve ve te le ho bung sunga a phajo jing de na ji a kina na kinil na sumle pai hol na chung sanga the hin ilung thima ayo phale pathian thu to ki to lo wa I chon dan midang te ngai lu nei nei lo ho hai lo ei ma phachom na ding bau ki ngai tua sumla pai hola lam tha naw ho bung mi te hole mi pi ho chu ni chon sin na chu ei mu pi lo mai thei ki jong le ei pathian thu to ki to lo wa ina chon la ho jo si chu avela sil thien ki ding avela baptize la ki ding ti de jong avet sa he heti chun pakai Jesu Christan asil sai yo wa chun John bung thum chang swam le ni na chun ama na keng asil zovin apol akilai na to ki din ama hoza chun na chung wa ipi bol ka hi ichu na ta nang hon ke ma ho hil le pakai nei ti ve hi chena ti chu apha ije enemy le ke ma hi chu ka hi abana som le lina hi ji chun ke ma pakai le ho hil bonin nang ho keng kasille nang hon jong khadin khat keng na kisil pi tu ding thu hi a jesu ke man nang ho ka bol banga chu nang hon jong na bol na ding over vet sa na ka bol hi tin he hi chala ya pakai in ei thu hi lu hi ipi ham igel ho mai mi loi khadin pakai na thu hi lam he boy pi lovin pakai bol banga bol ding gozi he hobung kon khat chu hobung pastor paham upapaham chun
jing khu good friday hi ding hi tale tu jan thursday jan vela chun hobung member ho zo si kem si jin he se chu ka ngai tua he le pakai thu sei don lowa pakai thu sei na sa lowa pakai chan copy ti dan jong kala the ne ai la hi che hin pakai a sei chu hi je chun ke ma le pakai ho hil bonin nang ho ken ka sil le nang hon zong khat in khat keng na ki sil pi tu ding mo hi ti so ha jesu khat in khat keng sil pi tu ding a jesu ke ma nang hon ka bol banga nang hon dong na bol na ding mo ma vet sa na ka bol hi pakai chun vet sa na dinga e na lam pat ti ta khat in khat keng sil tu dingu khat in khat keng ki sil pi tu a ki neu sa a thu pha choya pakai lam pi di lo ho bung mi te to ki tu ta lo wa ilam ha la ho zo se jong nung vet ki ta pakai ya ni atha ki han ki na ding ti nai che hin nang hon ho hil le pakai nei tv nei ti ding mo mo hi chu ke ma chu ke nai ke ma na pakai pa win zong na ke ngo ka silai le nang ho khat in khat ke ha ki sil pi tu ding mo hi chana bol na ding wa chu ke ma kalam pat pi na hi ve hi chata banga chu na bol wa hi le anun no man hi vi chen hai tu ne hin pakai ni lam pat pe khadin khat ke visil pe to dingu cha chu pakai thu lu na pakai thu e na pe oi ti se do no man hai abam ki da ke asil zo sul nilha an ta ha hai chu ti sun pakai jesu masa ding za che first korin la hi se zan le chun sang ha so lan athang wa in a he balin nevin hi che hi ka ta sanang hodinga ki he bal chu hi ke ma ne gel to jing na dingun hi se hi bolun ati hi che ka ta sanang hodinga ki he bal chu hi ke ma ne he jing na dingun bolun ati pakai jesu christa ta sa ki zep tel atela avun ho ki zep hi se ta banga chu hi che sang ha chu ne he jing na dingun din ale chuti ma chun an ne jobin khon rong chu ala hi chu khon hi ka thi sana ki te na tha hi nang hon na don sanuwa ne gyal ro na ding in bolun aje chu hi che sang ha na ne wa hi che khola na don lai sanuwa ahum kit ka sia pakai thi na chu na phon do hi atin he pakai an son in ne wa chang hai ne wa oi ni don hin jesu christa hum kit masang sia jesu christa athina le athok kit na I phon do na we ama athina hedging na dinga good friday man te ding ama hana ko na hum thok kit na hedging na dinga sunday man te ding ti lam hi po sacrament I bolo ba sang hai ne ba oi ni do no hin pakai thina athona athok kit na athogim no ho jo si igel do jing na we hi che khon hi ka chi sana ki te na tha lang ho dinga ki su do ati jesu christa chi san chu hi chan ge ju se yu te ko ma abol jing lai chun alung thim chapo na ki le sana sil tha zo lo pa juda iskarot chu chuina man chang ha hal chu ade kon zobin alan simon sapa juda iskarot chu petai chu che sang ha hal ki san Pakisan zauchun setan alung sunga alutan chopet ta chun jesu na sa na bol ling chu bol loin ati ahiwang aman ipidola chuti ase ham ti khat chan no hapo ati ta ne aman chun alung thim pum pi zo se pakaya samit lo je chun pakaya linga salenda abol lo je chun alung thim chun setan lut na ding kot aki hong jinge ti lai chula hi che an kong dal hadinga thulu na anei masang se chun ki si lung he na ding en kot aki hong na la ye ti desire of Jesus chun ana se ne ahin la hi se sang ha ki di ala apot chat chun asunga devil chu alut ngal ta ati na he hi chia judas iskarot apot chun akim khat chun
Judas Iscariot chu sumla pai pu khat ai je chun pakai hin I piam khat kal chu ko da I man di mo thil poi mo khat to ga chodinga si hin ti ti chu achu ti pon I je ne me ti le akip khatin Judas da sum bom ai je achu ku da dinga man cha ding ga choding ati ham ai lo le vai cha ho akithu pi diu nga je sun asolin angai to bin he chuin aman sang ha hal chu akisan zawin hichete ta chu apon ba pai jengin ahi ama lungthim chapola lunghainom lo je chun chon sit lama chun na satan kalsang asekridin kilung le kiting le kinel sala thungaya umding tia tep na tam ta chu achapo kilet sala chun ana le dovin athil got chu khel nom de lovin pakai zan an ne namuna kon chun ana to tongzo ding chun akipat do ta nei tisa ana to got chu pyam dile thiep pu ho ko ma sumgala ding Jesu Christa mat sa ding ti pa chu alung thima alo ma hin hiti chun ama akipat do in thiep pu ho ko ma chun ache in dangka som thum aga kilai Jesu mat sa plan aga siam tan he chuti chun pakai Jesu Christan se yute ko ma chun ta bya ka se pe na hi ve ke man pathian lenggama asunga atha ka don ki mi hong run ka sia leng pi tu hi ka don ki lo dinga hitan ati iti chun ki pa ta in la savin chuin ama hon la sa jobun apot on olive mul sang lama chun achi to tawin gas mani hona chun tahona mang din achi tawin tawna man lai chun Judas Iscariot chu honglam kain hiti chun rom sipai ho han puyon Jesu Christa chibai abola ka chok pen ati hiti chun aman tawin he ale Judas Iscariot chu akisin chuti api ro apangpa Judas Iscariot chun thidinga thiemo achan sau chu amuna hi le akisin dangka som thum chu thiam pu pi pui ho le upa ho ale pi ki din thiemo na nei lo thisan ka pe do chu ka chon khil tai ati ahin la ama hon hi se ke ho kai thu umam nang man na lo tan ati ta ne khaten na sangum te lo pakai anzon ane layawa kyang asil layawa anzon ane layawa hiche pindan akal ha masanga chun chon sia kisi na theding kot aki hom na lai ahin la tua akisi zonung hin kot aki hom ta pon amazon age sangunga kisi phachun aphachum ta pon ato pachun ipiham ama chunga chu Matthew bung som ni lang sagi chun hichun aman dangka chu hobin sunga asap ha chuko ma kon chun achi mangin ama ki khai li tan ti ama ki khai li tan chehin sol sa te bung khat chang som le ge da chun tun chu semi pa hin khangil lo man sumin leimun khat lamin akhub boin achun atum pi po ka in chule agilzo se ahung do ta nai che chun aki khai in aka khai liana ko la chu khaw chu tan lo mai the ki tang hakki atum pi chu apo ka in agil zang ho yong do tai ti hi chalai chu mo the che sun tu ni hin Judas Iscariot manga ei ho jong pathian mi te to ki tu lo wa ho bu mi te to lam ha na ki bang lo wa ina chi ho dunia hin nang le ke jong ri baptize bol manga isil ha ki na ngai che su pathianin ei thu pe o he ti mo ben tu hin pakai Jesu Christan khatin khat ke na ki sil pe to dingwa ke man kalam pat pe na hi ve tia ina se pe bangin no me lam ho no me ki sil to a pusal lam ho pasal ki sil to a tu ni hin mi itam po bin ala lo om jong le mi thum hitai ki sil khom the hi amdan chu khatin khat yang sullen chule chapang ho chu mo hai mang lovin to thimun lang ka bol dan ho hena vet dingo khat ni tiang le na ho dong baptisma nong san tiang le na bol dingo he woni hin e ho la
เฮาบุ้งเมมเบอร์ฮิโลมิชูมัมจงและเจกิลาให้ปังเทให้ติชุเชดอนงส่วนปกายนาแกงกิสิลตัวนหอมังให้ติงุนจอดเต็งและปกายอันจนดอกอินเนจนไปดีเว้ย